Kei wiwi e noho atu ana a George Nuku, hiringa toi no Ngāti Kahungunu, e mō hioti ana I te ao mō ana mahina toi ka hanga mai I te parahanga kirihōu. Ko Bottled Ocean 2123, tāna whakakitena toi o te wā. He mahi e whakaatu ana I tōna mauāhara nui mo te parahanga kirihōu me ngā pānga kino ki ngā moana. Anasha Kayla Andrews Alapaki o Tahu News. E whakatīnana ana tēnei take nui mā te mahi toi. Confronting the pollution, it's repulsive, it's revolting, it's disgusting. It's like I don't even want to look at that. It's yuck. And secondly, or else the feeling of paralysis, like the problem is too big for me. I can't deal with it. I can't make any difference to it. It's out of control. Kua waihanga tēnei uri o Ngāti Kahungunu e George Nuku I tēnei whakatakanga a Bottled Ocean 2123. E whakaatu ana I ngā take o te paratiki ki te taiao, ki te moana hoki, mā te tirohanga pūtaiao, te tirohanga toi hoki. So it's about water, primarily. And the Metropole of Rouen have created this facility here called the Pavillon de Transition Écologique, and it's a house of changes. It's all about change and addressing things like climate change and the relationship with the taiao and with water, and talking about the whole issue about plastic in the ocean. He tirohanga rereke tānuku me te paratiki, ko tāna e hara I te paruparu he taonga ki. I'm trying to say that the plastic is, the pollution is sacred, and the plastic reveals divinity through the presence of light and water and light. Why order? You know, the source of life. So this plastic the plastic is millions of years old. So from how it's made, from how the oil is formed in our mother, and how the plastic could be the oldest thing we hold in our daily lives. So it's like an ancestor to us, you could say. Ko te whaenga matua, kia whakaarara ngā hinengaro ki ngā take o te taiao. There's nature in everything, you know, and it's no good hating on it. It's not going to get us anywhere. You know, we can artfully create these kinds of solutions and scenarios to reach some kind of resolution, like manaki tangata, manaki toyo, look after each other, look after the world we live in. All those kinds of things is where our future lies. Kei ruon te whakatakanga e eri mai ana, a ka aukati tēnei whakaaturanga hei te toru te kau o Noema. Kayla Andrews Alapaki, Tahu News.